Yego nongeye kugushimira umukunzi wa Inyarwanda Sport TV, nizere ko aho uri hose umeze neza cyane kandi ibintu byose ari amahoro. Ngwaye ikaze rero uyu munsi ndaje ngo tuganire kubigendanye n'uwitwa Kocha Bruno Ferry, Eric Irambona, Yannick Bangalalitombo, RS Berkane vs El Merreikh, Ryan Sport vs Gasogi United. Nihuta cyane nari njye guca ku ruhande cyane, ariko by'umwihariko nanywe n'abasuhuza n'ubundi nonye nagarutse hanga neza cyane. Mbanje kuguha amakuru ubu utakumva handi bro, yandi y'indani yandi rukundi rwego. Mwijoro ryakeye nibwo equipe ya Sport itangaje yuko yamaze gutandukana n'umutoza Bruno Ferry warumaze igihe kingana n'amezi abiri, amezi atatu yuzuye neza. Atatu yuzuye neza cyane kabisa. Uyu mutoza yararyamanye kwa ndege equipe ya Rayon Sport. Ubwo atatu narengara. Kanze mbanze mbikarikire neza cyane mbabwira kuko yatangajwe ku itariki 17 z'ukwezi kwa 12, hanyuma yatandukanye na Murera ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu. Ubwo n'amezi tugiye kwa dukarikiramo neza cyane kabisa kugira ngo tugende tuyababwira cyane kabisa. Mbanze kuyaterekamo neza cyane kugira ngo ibintu byose bimaze kugenda bizamukamo neza cyane kugira ngo mbahe details kabisa. Yatangajwe tariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 2025. Hanyuma ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu 2026 yitwa Kocha Bruno Ferry, akaba yaramaze iminsi 94 kamanzi umenga akantu gatoya cyane kabisa kugira ngo mugende mubibonamo neza cyane. Kwa Kocha Bruno Ferry yaramaze igihe cy'iminsi igera kuri 94 mu ikipe ya Rayon Sport, bingana n'igihe cy'amezi agera kuri amezi agera kuri 3 n'iminsi 4 niyo Kocha Bruno Ferry yaramaze mu ikipe ya Rayon Sport. Kocha Bruno Ferry yatangajwe ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 12, agera mu Rwanda tariki ya 19 z'ukwezi kwa 12, atangira akazi k'umukino wahuje n'ikipe ya Etincelle, apana ku mukino wabanjije n'ikipe yitwa Gorilla. Iyo match yarari muri stade maragenda reba nagare wayitoje byose naza kwangenda kabisa, ngenda mbikubwira neza cyane kabisa. Mwijoro ryakeye rero Kocha Bruno Ferry yaratandukanye n'ikipe ya Rayon Sport ku masezerano agera kuri bari barasinyanye haburiya igihe gito cyane. Na Bruno Ferry kabisa ahita atandukanye n'ikipe yitwa Murera, baremeranye neza cyane kabisa. Uyu mutoza rero ugiye cy'amezi 3 n'iminsi 4 yaramaze mu ikipe ya Rayon Sport, tayari yamaze kuba atandukana nayo neza cyane. Hanyuma rero ati kubwumvikane bw'impande zombi ikipe ya Rayon Sport atandukanye na Bruno Ferry wari umutoza mukuru. Ayo ngayo rero kabisa abari amakuru y'indani nagendaga nkura muri equipe n'ubundi ngenda ngana n'abantu kabisa bo mu mpande bagenda abambwira neza cyane kabisa. Equipe igiye gusigarana n'umutoza Kocha Romami, niwe ugiye gusigara uyitoza neza cyane n'ubundi muri rusange. Kocha rero Bruno Ferry warushi cyangwa se warumaze amezi 3 asiganya hafi andi n'ubundi agera kuri 3 kugira ngo baze kuba yasuzanya n'iyi equipe ya Murera, tayari rero bikaba byamaze kuba birangira atandukana n'ikipe yitwa Rayon Sport. Ndaje rero ngo nganire nkubwire icyo yazize nuko byagenze kugira ngo atandukane n'ikipe yitwa Rayon Sport. Ndabihera mu bintu byinshi, nabivugamo ibintu bitatu. Kocha Bruno Ferry yagize mu Rwanda tariki ya 19 z'ukwezi kwa 12, yafashe ikipe ya Rayon Sport bamubwira yuko ifite abakinyi bakomeye barimo uwitwa Nickman Asman, rutayizamu hatari ngo ati ibitego 2 ikipe ya Kiyovu, wateye amakufra ku mikino ikomeye harimo na Vipers, umukinyi ukomeye cyane nawe bagena mumubwiramo neza cyane. Umwimerere wa Bruno Ferry n'uwuwe. Bruno Ferry atoza nk'abatoza ku mugane burayi, ni wa mupira tic-tac rumwe mu myitozo mu nzove. Uganire n'abakinyi ba Rayon Sport akubwira ko ari mu matoza bazi gutoza cyane bigendanye hehe n'imyitozo cyitwa ngo ni matière tactique technique yigisha abakinnyi ewana umutoza
arazifite. Yewe no mu myitozo kudegaja ni amakosa, kudegaja mu myitozo ya Rayon Sports byari amakosa. Koca Bruno Ferry yabamwe mu batoza bazi gutoza. Tukajya tugerera mu kigare ngo tuve ngo umutoza ngo ni umuswa gutya na gutya, cyangwa se mwinshi cyane namushinze ibindi bintu mu buryo runaka. Ndaza kubwira case yagiranye n'umukinyi witwa Ndikumana Asumani. Itangazamakuru ryavumye umutoza ko Ndikumana Asumani yamwishe, umutoza Bruno Ferry yishe Ndikumana Asumani, ariko byose ndaza kubigeraho nkwe details zabyo byese kugira ngo mumenye ukuri. Umutoza Bruno Ferry yaraje ahura na Romami itatsinda umukino wa Gorira Inyamirambo, cyabyibuka ibitego 2-1 ari Romami yitoza. Umutoza wa Rayon Sports aratangira kuri match ya Etincelle, ubundi ikamabwira n'imikino yose uyu mutoza yaramaze kuba atoza. Byose mbiryamanye na cyane hanga byo mbifite bukaje mugira impungenge kabisa, mbifitemo nda cyane. Maraje kubageza amakuru, mfite ikigani, mfite details zose zimeze neza. Bruno Ferry yatangiye kuri match ya Etincelle banganya igitego 1-1. Mbere yaho Rayon Sports yatsinze equipe ya umunsi yagezeho wa match, umunsi yageze mu Rwanda yahuye na Gorira, Rayon Sports inagoye ibitego 2-1. Umukino wa mbere Bruno Ferry utori tariki 27 z'ukwezi kwa 12 anganya na Etincelle igitego 1-1. Akurikizaho AS Muhanga itsira ibitego 2-0. Akurikizaho APR imutsira ibitego 4-1. Akurikizaho El Hilal imutsira ibitego 4-0. Akurikizaho El Merreikh banganya ibitego 2-2. Anganya na Mukura igitego 1-1. Atsinda AS Kigali 1-0. Atsinda Police 1-0. Atsinda Mukura 2-1. Anganya na Al Hilal 1-1. Anganya na Musanze 1-1. Anganya na Etincelle 1-1. Anganya na Police 0-0. Anganya na El Merreikh 0-0. Atsinda Police 1-0. Hagati aho mu gikombe cy'amahoro mu kigo cy'umunani yari yatsinze City Boys 2-0. Arongera atsinda City Boys ibitego 9-0. Imikino yatoje mu ikipe yitwa Murera Bruno Ferry. Okay. Hanyuma rero kocha Bruno Ferry yakinye imikino 4 mu gikombe cy'amahoro, atsinda 3 anganya mu 1. Yatinze City Boys imikino 2, anatsinda Police kwipurete nubwo bari banganyije, ananganya na Police umukino banza. Muri championnat kocha Bruno Ferry yatoje imikino 13. Yatsinzemo AS Muhanga 1, yatsindamo AS Kigali 2, atsindamo Police 3, atsindamo Mukura 4. Niyo mikino yonyine kocha Bruno Ferry yatsinze muri championnat. Bruno Ferry mu mikino 13 ya championnat yatoje yatsinzemo imikino 4 ya championnat. Bruno Ferry yanganyije imikino muri championnat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yanganyijemo imikino 7. Mu statistika kari mbi cyane. Kocha Bruno Ferry nongere mbisubiremo yatoje imikino 17. 13 ya championnat, 4 mu gikombe cy'amahoro. Yatsinzemo imikino 3 mu gikombe cy'amahoro. Yatsinzemo City Boys imikino 2 yombi. Atsindamo Police nubwo bangije kuri penalty. Abanganya na Police ubusakosa mu kino banza. Mu mikino 13 ya championnat yatoje yatsinzemo imikino 4 ya championnat. Anganyamo imikino 7 ya championnat. Atsindwamo imikino 2 ya championnat. Harimo wa APR Football Club ndetse n'ikipe yitwa Al Hilal. Hanyuma Hanyuma imikino yanganyijemo na ubwo miyo yatsinzemo AS Muhanga, atsindamo AS Kigali, atsindamo Police, atsindamo na Mukura. Iyo yanganyije na Etincelle imikino yombi 2, anganya na El Merreikh, anganya na Mukura, anganya na Al Hilal, anganya na Musanze, anganya na El Merreikh n'ubundi mukino wa kabiri none wo kwishyura. Itwa kocha Bruno Ferry. Kocha Bruno Ferry biteye gute ikibazo agiranye n'umutoza, ariko bikaba duhere ku buyobozi. Njyewe ubwanjye kocha Bruno Ferry yanyihamagariye mu Nzove, nagiye iyo ubwo Yusudi yatangiraga imyitozo.
Bruno Ferri yarafite ikibazo cyo kuvuga ngo kuki nge mba mfite ibyo byose natoje cyangwa se ibyo naganiye n'abakinnyi bijya mu itangazamakuru, kumva radio imwe yabivuze, kumva indi radio yabivuze, akahura n'ikibazo cyo kuvuga ngo yapanga 11 be boga kitangazamakuru byayamenye ndetse rikanayatangaza akajya guhura n'equipe diverse imuzi ibintu byose. Nyewe ubwanjye Bruno Ferri yanyamagariye mu Nzovisi, sibyo kuva nagiye mu Nzovu ngiye kureba utwo Yusudi yatangira imyitozo, coach Bruno Ferri anjyana mu ruziga hirya ku ruhande n'abandi ba staff nagiye kugaruka mu ikipe ya Rayon Sport bari bahari, ambaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye wenda harimo ibyibangamo, ariko cyo kibazo ngo coach Bruno Ferri yahuye nacyo. Coach Bruno Ferri n'ikibazo cyo kuba yapanga 11 cyangwa se ikindi kintu mu ikipe bogakitangaza bako ryakimenye. Icya kabiri, Bruno Ferri atazwe imikino bagiye bahora mu mukino mukura ari Hilali, baragaruka El Melehe, polisi asaba kwisezerera, ariko icyabaye mbarutso ni double substitute. Amaze gukuramo abakinnyi akuramo Sini Paul Jesus ndetse na Azizi Basane yinjizamo uwitwa Joachim Vinyino ndetse n'umutwa Hayimana Yves. Icyo gihe Rayon Sport ya surviving A1 bari nibibazo bikomeye cyane, bakavuga bati ni uguta ikipe yakuyemo yabonye ikata y'umutuku kintu cyangwa defenseur batanu ikagira bane igasura muri defense y'abakinnyi bane ukatukura mu abakinnyi bawe babiri bagakwiye ko bagiye cyo gufasha muri espace nini uyose bakuramo. Rero tubona ikira nabi kurenze ko yakinaga mbere. Aha abayobozi bare bahise bakaraba bambwa ati tuwacane wazima. Bruno Ferri nyuma mu kino wa polisi yashatse gusezera bambwa ati oya wisezera. Bruno Ferri umwe mu bayobozi bareyo yagiye gutoza iyo match bumvikanye ko bari butandukane, byari byarangiye, yari last dance, bwari ubuzima bwa nyuma, bwari umukino wa nyuma atoje muri Rayon coach Bruno Ferri umukino w'ikipe ya polisi. Ibyo yagiye kubitoza abizi na bamwe mu bakinnyi babizi. Mu rwambariro Bruno Ferri yashatse gusezera bambwa ati oya equipe iri mu byishimo turiya kwanza tuzaba tubigarukaho nyuma. Bruno Ferri ku munsi w'Iraidi Eid Mubarak yesterday ntabwo yakoresheje imyitozo. Yakoze imyitozo ntiyagiyeyo, Romami ntiyagiyeyo, hari ku munsi mukuru we ntiyagiyeyo. Umutoza Bruno Ferri vuga ko yarahuye nyuma yaho ku mugoroba, nyuma yaho bamwe mu bayobozi ba Rayon bari n'umundi mu munsi mukuru hewa bari Nyamirambo, bakoranye mbashoko banahuye ariko ntago mbizi neza, bakajya kumvikana ikintu cyose. Nijoro rero Rayon Sport isohora hanze baruwa ati turatandukanye tuwacane wazima. Icyo rero cyari kiriho Bruno Ferri gutandukana, hari byo Rayon Sport imugomba ubundi bakahita batandukanye cyane. Bruno Ferri ntajya agenda mu bibazo, ntajya agenda yumvika ngarega equipe, oya batandukanye neza 100%. Hanyuma rero ku kibazo uwitwa Ndikumana Asumani yagiranye n'umutoza coach Bruno Ferri, abantu bashinja umutoza ariko sibyo. Bruno Ferri yageze mu Rwanda mugara yuko Rayon Sport ifite baruteza matari witwa Ndikumana Asumani. Ndikumana Asumani yagize meformiri ku rundi rwego. Ndikumana Asumani yaje bwa mbere uko bahura na APR bakinye na Etense ndetse na AS Muhanga, ariko yaje umukino bahuyemo na Gorira. Ndikumana Asumani yakinye yombi, habe gutanga assist cyangwa se gutsinda igitego. Ndikumana Asumani ku mukino bahuyemo na AS Muhanga baramaze Ndikumana Asumani ukina uwe mwanya. Ndikumana Asumani mwanya wa mbere yabanje kubwira coach, yarambwiye ngo ngiye nyinisha ku 9 nka full striker number 9 number 9 mugongoni. Ndikumana Asumani ku mukino bahuyemo na AS Muhanga aravuga ngo ngiye munshyire ku mpande. Murabyibuka ku mukino bahuye mbere yuko bahuye na Rayon Sport, Ndikumana Asumani mu myitozo ya nyuma bahura na APR, umutoza arongera mutumizaho aramubwira ngo ko umvanga urambwira ngo nyinisha ku mpande, urambwira ngo nyinisha ku 9, ndamenye umwanya wari uwuhe. Ndikumana Asumani hari umwe mu bakinnyi bo muri Rayon umutoza yabwiye amwe ati mbabarira uze hano nshobora kuba ndimo ndavuga izindi ndimi
wenda zitumvikana cyangwa se atarimo arumva, mumbarize arashaka ngo mukinishe kuwuhe mwanya. Ndikumana Asumani imbere yaramubwiye umutoza ngo nyinisha ku 9, nyobora njyambwa ngo nyinisha ku mpande ngo 11 nayishobora. Ndikumana Asumani kuri match ya APR yibwiriye umutoza ngo nge nshyira ku 9, nshyira ku ruhande, nshyira kuri 7 cyangwa se 11 ariho nzaya nkina. Umutoza amwata ariko se ko waje utsinda birabibaho ko ari igihe umukinnyi yagira meforme akaba atatsinda, ihangana iberimo by'ibizaba bivamo. Ndikumana Asumani amwati nge nshyira ku mpande. Ayo ni amakuru y'indane y'ukuri, hari ibyo tutanavuze mbere. Ndikumana Asumani mabize neza cyane ko kuri match ya Rayon Sport uwitwa Joachim Vinyinu yabanje ku 9, abantu babyibuka, yabanje ku 9. Vinyinu yabanje ku 9, Asumani ku mpande. Igice cya mbere kirangiye abwira umutoza ngo nshyira ku 9. Mutabateka se umukinnyi ni Serie 1 ngo nshyira ku mpande, nshyira ku 9. Umutoza arabyihanganira ariko ararakara. Niko Ndikumana Asumani bakize ku 9 aragenda atsinda igitego. Itangazamakuru turavanga umutoza ngo ni mubi ngo yishe umukinnyi, ariko mu buryo bwa nyabwo bw'ukuri Ndikumana Asumani mu kibazo yajyanye na Bruno Ferry, Ndikumana Asumani wakoze amakosa 100% ngiye mvugisha ukuri. Yabwiye umutoza nyinisha ku 9 bwa mbere na mbere, onyerwa umutoza ngo nyikira ku mpande. Bamuhamagaho ku nshuro gatatu ukira kuwe mwanya ngo yemera ku mpande. Na nyuma y'ibihano barongera bamugara ngo dukukirishe kuwe mwanya, arongera avuga ngo nshyira ku 9. Gwese uri umutoza wowe ni gute waba uri umuntu mu rugo umukozi akakubwira ngo ngiye ngo nzi guteka ibintu, ngo nzi guteka inyama, yamara guteka inyama akazihindura ibintu bidafite gahunda, mukanya gato ngo nzi guteka amakaroni bayamuhereza spaghetti zikamunanira, ubwo wowe umutoza niwe tumwirukana, nakuru boss ni wanamwirukana. Naho rero byahereye Ndikumana Asumani bagirana ibibazo. Hanyuma rero ikipe ya Sport gusigana n'umutoza Romami n'ujye gusigara uyitoza. Rayon Sport mu biganiro bibiri n'umutoza babiri Alex Kirasa ndetse na Ringingo. Gusa nashoboka ko umwe muri bari waza mu ikipe ya Murera. Tugaruka kubitwa Yannick Bangala Litombo. Yannick Bangala ku munsi weje ku Irayidi yakoze imyitozo mu Nzove. Hari bamwe mu bakinnyi yabwiye yuko agiye kugenda mu kiruhuko ariko azagaruka. Yannick Bangala yasabye ikiruhuko, uruhushya rungana n'iminsi ya international break cyangwa se trêve international cyangwa se iminsi cyangwa se akaruhuko k'amakipe y'ibihugu akina mu mikino ya gicuti. Yannick Bangala yasabye uruhushya ruhwanya cyangwa se rungana n'imikino ya trêve international, ariko hakaba andi makuru avuga ngo uyu mukinnyi ntazagaruka. Ubwo nanjye ubwo amakuru mfite nayo ngaho kuri Yannick Bangala. Mu kanya gatoya wenda bakurikiranye imbuga zanjye naza kwamabwe ese yakoze imyitozo mu Nzove, aka kandi tuvugana Rayon Sport bakora imyitozo mu Nzove, naza kwamabwe niba yamaze kuyikora cyangwa se atayikoze. Uwitwa Eric Irambona uri directeur sportif ikipe ya Rayon Sport yagizwe uwitwa team liaison, umuntu ushinzwe ekipe yagizwe team liaison w'ikipe yitwa ikipe y'igihugu ya Aruba ije gukina imikino ya FIFA series. Ni wa muntu uyimenyereza bwayo bwose bwa buri munsi. Ekipe ya Aruba izagera mu Rwanda kuwa mbere saa 1:15 kuri Kigali International Airport. Eric Irambona niwe uzaza hano kujya kuyakira, kugeza kuri hoteli, kumenya ngo ikipe irakora imyitozo, kumenya ngo ikipe iragera ku kibuga ya masaha, byose ni Eric Irambona uzaba ubimenya neza cyane. Ndagushimiye, tuzahure ku munsi wo muri stade Amahoro. Reka ngarukiriza aha ngaha.